Tuni Kuki Colonial Manja Karbi Anglong Khosung Maicham kisemna khoa hausapu to ka kela khona hin hausapu thangkeng tu boy Khosung Maicham ani ko tuni tarik som lakhat April fla 2024 Tilkhouna do se mudo hot pa naman tuni Khosung Maicham ungkang sungsung sini semua di mata kasi ini sing kapan aku orang pun nama di Reverend Minister dengan Igono Reverend Dr. Esing Sonin masuk kasa dama hongin sudah dama ilai program hong 20 sini hong sautin sini masuk di mata kasi ini Masa penin hitabang patpa epi zalawin hatchung nung pakai putin minit hang lovin tuni ni khoa Kuki Colony Manja Karbi Anglong Assam ichen now muna Khosung Maicham kisemna keijang hausapu le simang ho cheng dei sa nuzala hin thim pudinga kaung zau thei zalin ka kipa in ama ho chunga jong kipa thu ka phungin kipa na lin ta khat chu town sunga cheng hi jong le hen ema in mun chi Amdan khat chu patale na cheng leimun ke cho acheng he yong le hen ku ki o zem hai mil lowa yum ji ovin ka ki pa na kan pong ma sai nai aji chi pham te le ho hen chon dan ki si ta ki vai pu na inai a hin koi ma cha le sit chunga independent country ho sanga ho chu ki vai pu na cham la na ina nei chu hausa a khosung ki vai pu na ai Hichi hausa khosung ke vai po nai ke vai po ji wa chu chon dan khan dan ne wa government in ichung chang ei boy pi hi jong le ei hon thu ha sa thu pa thu si cha chu vai no hom wa am dan kha chu thil asidilai jong chu in a sim tu ji wa yen chi a chu hausa khosung ke vai po na hi e ho ku ki cha te denga I chon dan na hin July mona town sunga Kuki Colony hu khat inei wa chale hi chi khosung hi e ho zem to kito chena kum tum dan siam kum ni dan si hama e let nu hi jong le e ho zem de kitu chena house a ki vai pu na simang pi pu a ki vai pu na khosung hi zalen atha be en ka ki pa na thu ka pa chat na thu asunga cheng ho e ki pum khat ji wa hi tabang te hi ti ke zalen ki pa na ka hin phum dai nei Chale tunia house pule simang ho chagen hitabang Khosung Maicham sim ding na hin gel do hi kakipa mong jing na hi aji chu house pu apaka apan lo le khosung he ki vai potu thailo hi ti na gel do naw kha hi ji a chu patin hote hi ji wa chu gam ei pe pau mun le mo le pe pau I hai mil lo wa ama meni phat pha pu jing kai za lovin jong kakipa na lin ta ka hin phongin Khosung mi hong ke khom opa hin nupi hin na bon saven chalai Maicham kisim na hin Khosung vai po ho thaleng le Khosung thaleng in ka hin li movin tuni Maicham sim na vai ho lim na diu chu Maicham Apoimo dan kan sei ding he ai ei ma mi mal hen khu hen lang chating le nam chu hen lang Khosung he jong le Maicham a kho dan amamo dan chu hin sei diu he ai Hichi Maicham mamodan tu isina wa hin Bible hin Maicham he ve na hele patin mi te hin Maicham he anasim jivin ai Hichi masapenta kasi nom chu Maicham sim hola a kasi nom pen chu noa in Maicham anasim in tui sang let na tui hong kan pha na patinin tui sang let na kuna anahu do achen patin ko makipa na Maicham anasim ai Hichi chana vet sa chi pihamati ahle patina Maicham hi pathei bo ichan ting le patin koma Maicham sim ngai hi ti hi egel do so vin ai ting la ni na a hi ven a hele Abraham hin patin akoma akila achan patin na ki hopi ai hichi chana Brahmin Maicham asim kin nei hichi chani pi vet samhat patin ei pi ji a hi Maicham sim ding ai ai chu patin ei pi lo hele Ichanga ke pojo lo ding ai
tu chana hai Kuki Colonial mi him cheng ho hai pathin ne ei piu ya he chi ji a che pathin mina dinga Maicham e si mo Tilkhouna ta he ti e gel do so venai ting la abana chi piham ti kina hele Moses hin Maicham ana sim kinin Exodus bongsom le segi cham som le nga na chini vet na hele gal azozi in Maicham ana sim nei gala kuna patinin ana ven bitna ana hoido zalen pathin koma nangman zala hoido a omakahi pakai che kapun la baheti a Maicham ana sim ya he chi a cho Bible tu sim la Maicham sim tam ta no mahin tunin jong Kuki colony Manja Karbi Anglong Assam cheng hon house pool asim mang hole Khosung cheng ho jo sin igelwa hele pakai patin zala hi julai mun le mul jong hi kalo hi putin nei pi na mun hi teng le gal tol tam ta to hin khu hin man khom na wa ko na patin ei hu do ova helai tu ni chan ge a hing le da mai umova na le sat na ko na hoi bin ne chan zalwa tu ni a he mai sam isim ya hin Khosung patin phat table at san na zala ki pa na mai sam hin Khosung patin pin la patin phat table itsan te na diwa Maicham a hi ti he tu ni a he Khosung Maicham isim na wa in se do masat pe na chi ai tun abana ka sei nom chi pe ham ti le Maicham hi I piham ti hi kan sei nom nei hi chuma sang chon Bible ga sim heten Chronicle ni na tu simbu ni na bongsagi chang som le chang tum na keiman van kot ka kha go tu ya ju lo ting ham a hi lo wa a hi jong le khaw khote ka la agam sung ba gam dinga ka sol ting ham a hi lo jong le kami tel agam nei si ka ga sa phat le keima mena ki kosa kami te cha hong ke neu sa thayowa taw na aneyowa hiti a he keima ang sung en hol teyowa atil sebol nawa kuna ake he mawa hi le keiman jong vana kuna ka hen ngaya achon si naw ka ngai dam ding chule agam sung kadam sa kaphat sa ding tu a he si ho ina taw na hong ke mang zo si keiman kavet jing zinga chule ka ngai pi jing zing ding a hi patinin tu ting ta sim do pa table pi han lang Maicham kiti hi masanga Old Testament patin mi te chun atum be a hi mun thing khat anane jiu hi ai a picture che he te na diwa kan se hi ai aji chi pham he chi mun thing akoi na wa chu patina dinga ke phai na asim the na diwa patin a ho the na diwa chu asim hi ai he chi a chu ipidinga Maicham chu hitabanga chu tupi aham aji chu hichilai chu pathin table pathinin akipi hopi now mun dinga cha athinga akoi ai ding labana chi phamati le chi chu kilaina sim na mun hi ai hichimun thing Maicham ma cha pathin ahowa pathina api ding dol api ova pathin to akimu to now mun chi ai Tuni a jong ho bong thudola ki khentel sau jong leo hen au thudola khana ilun khom te lo di chun nam khat hi naw le Khosung khana cheng khom hi nawa Kuki colony a cheng ho si chun he chulai ta sadola ikinga naw thupa thu si inga naw kipa na inga naw Khosung pumpin insung level a chi insung chi wa Maicham sim tawi Hichelai Khosung level a house pu in mun ta a hi Maicham sim wa nei kam sum le pai tu khomo Hichelai hi mun ti nga e san pi o hin hichimuna taw na in man diu hi Khosung dinga dam te na le pathina ikipi naw ikipai naw jong hong hidinga hi ti chu iga pon do yai abana kasi nom chi pe hamati ala Maicham ki bol na aji hi Bible mun tam ta isima hele dat sum in tam ta na ki munai hichia he Tilli tabang kan say no man he Maicham kisim na ji ama sa penta ahe patin ho na ahe Maicham chu tua ka say bang chu ne dangin ho ina patin ho jong lew hen Khosung level Maicham hi ta ji a chu Khosung ding a chu I in pi pu ina chu house pu ina tu ni ai house pu thang keng tu boy ama ina he che Maicham isim ho ya hin patin ho na isim ho ya hi ni dang chun ta sa ki khop khom na hi jong le
at least kum khana khat vei be khosunga ding in patin ho khom ai te ti ji a chu ho bung mi hi naw hello khosung mi hi na wa chlai hung kho ba patin ho khoma ikke khop khom hi ti sei do no ma ani na patin za bol nei ai patin mi ten patin za bol te le patin chulung lai ai hin za bol na sang pen chang ding chu patin he ai mi him hi na patin za bol la ling se ai patin chu lo pi na cham han lam ho in se patin za bol na pi ai pon i khosunga jang khosung lam len ho a patin za bol na pi hi til kho ta ya tunin khosung mai cha ma ho lim thei ding a kom ji en patin ka thang vai nei tu line ilunga neu tan loi khat khanin ama ho bung chin hi tabang doctrine a chi pi vin ting le tu sei hon nang hi chi doctrine pau mau lo chu mai di la chi de pu ai pu hi a ti vin nangin koi doctrine di na sa pe nam a di vin ken nong ka don bun na koi ma chu doctrine di pen ampui pathin doctrine bo di hi ti pi nei kei wang ha di ta sei ding a che reverend ka hi nei hindu ho ding a yang muslim ho ding a yang reverend ka hi christian ho di se a ka hi pui laya ka chengin ke yang patin na to na ho bong kana kana to na tu hin kumalin dung ju ya chu retire kai ta na wang patin len dam na ka to na ho bong khat ding lin ni ding chen retire jang lem patin len ga ma ding a mi mo ding a retire kai lo ka thi thim bo retire kai ding ai ho bong zo se ding a chu ho bong zo se hi ka cha kana ai ai ho sa pu ding a cho bong zo se yang ho sung mi ai bang a tu na ka se nom che kai ding a lang ho sung mi zo se hi ka cha kana hin tu ni ai ta bang mai cham kin bol dinga nen ko zalamen patin ka thang ve nei ya chen tu ni a hi khosunga dinga thim pu khanin e hi lo hi ti an la di vin ka hin tim no nei an thum na ka sei nom che la chon sit thu pat chai na mai cham hei bum go thil tu a do ji vin na chon sit thoi dam na mai cham ye tu ni a khosung mai cham si mu hi khosung mi hi na wa chon sit na ina nei wang so pil na ki tu lo na sia en san lang kilung to mo na a mai cham ai lo patin lung i to lo na wa ne ding phalo ne na wa zo ho se pu si ne teng lo ne na wa sum ko ve na teng lo ve na wa ai lo le til di lo patin za da government za da bang i bol na patin ngai da me chan the na di wa khosung hin chon sit na thu pa chai na chon sit ki si na mai cham si mo hi ali na a patin phat thei bu thum na mai cham ai ai chu cho chai na ai ta nei patin phat te bo na lam chum chum mai thum diu hi taw na point ho jong chun na hin ta do an ka ki pa thim jiu na mai lo len te na diu le ta salama in chen lo chen phat te bo i chan te na di wa in chen lo chen wa ne le don to patin phat te bo i chan na di wa chu ting le thim jiu hon jong phat te bo chan na wa service na tong jong hong oma ting la gaw la ma au na tong ho le patin ho hon lam di a patin ho te na di wa he che mai sa me se ma patin phat te bo na chu pi thum diu he tu ni ai mai sam hi patin thang wa na mai cha men tu chan ge ya kom hi ti chan patin ko song hen ven bin wa ko song mi te hen pu wa gal to la na le sala e ven bin na jalo patin ni che di wa hin ting le ani na a chi pham chon sit tu po chai na mai cham patin mi te hi nau za hi na wa patin lung dei lo lam bang khat le khat ki ka ai chon sit nau patin do na ai chon sit nau mai da me thum nau abana patin phat te bu i chan the na diwa la gaw la mele ta salam na patin phat te bu i chan the diwa phat te pu na thum na mai sa mai ti he se khusung mi te hen he divin ka hen se no manai chi a cha tu na ai ka khop khom hi azi be hilin sa po te ahong ke khom ho zo sin nang ma in representative chi an in thalenga nong kal so ne in khat le ni hong kal song khom loi yong ka ki pa next time ting la wang i bon win ki khom le pa ai aji chu ki hil ding thil tam ta o me na hi ho inai ki hil wa he le di ta se ding a cha ho bung mi hon bo za su khosung level ai ki khop ting wa he len tam ta tu lai ki hil neu cha sa gam ta ni ji chen khan to na ding om thei be se ta pu nei ikishin neu be se ta je long ge lo ke lam la thei ta lo pi chu he chai Kuki colony di hi ilung ale ngai chu aji chu colony neu cha hi lo pi chu pati lo pi ni khut khat ge wa beng na te Kuki colony he chu Kuki represent bol chu ke ya he Kuki pastor pa kai chỉ sẽ cho hello Assamese ho pastor pa kai ne kana Assamese ho research bol kan hungen tin
hi priest ka hi in ta sa tudol nei do hayang ta sa tudol ka sei pi de ka tin kontani hel ko lim pil ni thum zo in khat hung ki nen hau sa pu ko ma ka puin i pau ko ma in ka puin min e chung chang tu jong a he na he num ai tan akipa mong zeng keu lim piu che vet na hai ka sei pi nom chi pe ham manja tao na Colonial tam tai nei ve ma ho kamu neu no thu ai pui ama ho yong chu I hope thao hi ai July mo na hi Kuki National Assembly nampi wa ding along office uma program apha ta se ta talaya chawang put ta ipikut talaya oma chu e hon example vet sa diu hi ai o kiti chu ku kyo khu I tabangam ti chu e ho a ko na hi vet sa ding hi ai ji a chu kan nang laya hi inmon ka ke cho hi aji chui pham makti ale inam ni te na chu khang to han kati ja chu ken no khang to te na ding chu ka sei ding ka to ding ka gon ding namin jong nang ma mun chi a khang to te na ding ama sau te na ding chi gon diu ai long tim neu cha cha e ken lo diu ai ti sei hi a chai na lam la chi ka hin ha sei ding hi ai thêm pu ka hi na tu ne ai ka ho lim men abana khosung mi khat ka hi na a jong ka ho lim na lai ding ai aji chui pham ti ale hon politics a sang ta ki chim zo jong inai pu vinai e ho hin I khosung I kisim khang to na diu chi ki ngai to ngai ai ti na saten ka gele nai ni khana Assam chong pa chu mi le kha thim ta chu doctorate sim chai di ko ne ta nam dang ho yong research ka bol hin koi ham khat chun hin sol ai kan ka ko ma chu ko hatia ko na me hongun set ka tin ka ke ho pi til khada sei chu ka long thim na mang pu ne amana sei che hele na chan ding dol bang na chan lo namu ding dol bang namu lo e kamek ten game jong kamu ama bang uncle ka sei nom chu I chung chang tu himila a ki sei zo lo le I chan ding dol a ki mu zo pui apo na dan chu la ye chu lai ta tam kom ta thil jong hong mu a hele I chan ding dol jong hi I sei zo lo le a ki chang pui he chi a hi e ho Kuki colony hi world class colony heding ai ki go diu das azote la patinen phathei bo wa hele I cha te long government officer hong di chu nang cha lo lim no le Kuki colony cha lo ding ai chu ke cha lo lim nong le Kuki colony cha lo ding ai chu hello le tua yang ke patien zala ti lungsit na ka chan na zala doctor ministry kan che ning kumlama Kuki colony a pa kai chi ke yang MT kan any dang le ka te MSc MA ho any BSc ho any chu se pai lo ne chu e ho a chu ji a chu e lu ne usa lo di wa hi ti hi ka hin sei nom me ya hin a chai na ka hin Tilkhouna nom na wa til thum kho ta khat ka sei nom me nai Khosung mi te ka tim na nom chi che hi khat nga pathin I het diu hi ho igut diu hi ka ti poi igut wal ta wen ho in adim tai pathin igut diu hi ka ti hi chi hi het thim to ka owa I khosung pathin tulama nong chon jing ding hi ai ho gut hi tu chom hin pathin tu gut hi tu chom hi ai ho na tong hi tu chom hin pathin na tong hi tu chom hi ai ho na tong se sen pathin na tong thei poi Hea chu tu ni a hi ho gut se hi lo diu pathin thu gut pathin gut hi diu ngai ai ti hi sei no me ai pathin chu lagao le ta sa jong I khan to pi go diu hi ai lagao mit ha nai nei diu ta samit ha nai nei diu chi nai nei diu thet nai nei diu in chen nai nei diu ai lo ai le hin kho thin na ai man diu kingai lut na ai man diu chon phat nai man diu chon di nai man diu pathin thu hi kinil na le kina nai man lo diu pathin thu hi kingai lut nai man diu pathin hemi te chu pathin phat thei apu e ja hi mission le ho bung I ho lo diu pathin I ho diu ai pathin I ho tiang le pathin phat thei bo diu ai mi I ho bo chu pathin ingai lut no le pathin chu I ti a hing jing a hin hoi koi ho bo om jang lao chen pathin phat thei na bo diu ai Chia chu tu ne ka sei nom chu pathin he hiu tin pathin thu zui mi te hiu te ti chu a khat na a ka hin sei nom he ai ting la ani na a ka sei nom chu a phalanga khan to go hi te ka ti ai
khăn tàu nó cái tí cái pa pi mong gì này ít pilara mềm khăn tàu rằng lệ dù lệ sa lệ patin thu ta cái cal patin đây là khăn tàu nó vang chu cái đây hi bệ gì này ama mong coi ta bang amel hoi gì mis agamu ham amel hoi na chu te kanan South Korea ama hen South Korea pumpia Christian ta chu amel hoi pen amuna hen aman asummu achun summen alak alanga amu chu orphan ho ki thu pi chu amel hoi now chu lam di aman khan to na khat he Sapten beauty with purpose mel hoi azi ne ya mel hoi ki ti mel hoi jong chu patin lo pi na amana gente saga ki thu pi na apanga hetai chu ting le khosunga chu line chum ding chu dan chu sports along lut loi la along lut loi ahele service along lut loi business along lut loi de Kuki Colonial mi cheng ho chu business ana khan to tawam le khasima na khan to tawam in chen ana khan to tawam dan chana ana khan to tawam hausan na ke pa pi dio hen tu ne a them pu pa ke man ka ke pa pi ai ti kan phun doi ai aphala ma e khan to go dio ai le khasim lam ke ha bo le ti patin lungsit na kachan na zalan kay sa ten yung ichan hama kisim do tawin service mo lo lai wangawin patin lungsit na chan na wanang ho tao pi na zala service hin mo wa division kakinemin hata in tao pi lang kachate sa elon service hall lai APSC tu chunga prelima jong chu Karbi ang lo ho Kuki Colonial ako na prelim exam jong chu mi ngalam ga pa heta ki pa om dan ji a chu phát sol lo APSC officer yung hindi unai sa hong hita siya ai lo ai le ko ham professor ham bank manager ham bank PO ham ai lo le police sab ham cho nai sa hong hita siya chu le kasim lam ha ten ki bol hite minu mi pa ten na cha te le kasim chu nangin jong lo len pi dang go lo wa ai le hite lo a hi ho dinga veton ta song pi jang ka sei no me na he kan to na lama dinga PSC officer jing tu ku mang mi tum lam umai so ai le even a le PG am telele ka sim lam gel ko lam dia ki tel ko mi business mi kinaga ki salung gimbe set lo pis ka sim lama veton ta ka het khosung Manipulang at Nagaland khoi la Assam yang le song pi jang he veton ta ke kum som bal kana chen ji a ka he ai anu teo kho cha teo sanga kite zo kite mana chu se lo pi chu na sapten healthy competition kite pha oma chu mi ga tang thi ma mi aga su sit pi a ya sim pat ding chu mi thei ga chu ha bo ta in bopul long le chu nang thei ga hai ve to hello ama nong thei ga le ki pa ma chu nang thei ga na ding yong ha ta har nga su na ga sa ding chu na mi cha le kha thep le ki pa ma chu nang cha long le kha thep ding chu tua yang first division na metric pass yung sau sa Maicham si ma yung ke yin ko sau ba mi ke papi dan chu iya chu tua yang le kasim lam ike ha bol diu le kasim ike su boy to lo diu he ai le kasim lai ten yung le pia sandbox sa ging ta tai bola ai le angai he be se lo ai te ya ai le khosung dung ji nga jong he tin ta se ding a chu metric exam lai ham PU final exam ham BA exam lai ham EP exam lai ham ai lo le interview ko ta kha mam exam di mam hi chalai tiang chule ho bung ho jeng en program mo sim lo diu ai ka sei no me ai khosing level ai ji a chi ke he team to diu ai hi chimana chu patin ho ka against ai poi kaloi pa si mo aki ha bol lai ta chen ipi ka sei dham te si bang khat khun revival bol jing ding jan si a la sa te lim jing ding ativin ke ya si ma student hondan ka si movin le kasim sukul kai la koi ma ho in na kai lo diu ai tai patien ne ha le bo na kai diu ai ti dan kasim lo ve ti ipia change si Muhammad le khosung aki pu tu te na diu chu patien ade o hello pi che o ilo le no le patien choi ana che ding cha ji a che tu ne hai ka se nom chi pi ham ti ai patien na lo thim ta to pha re ta cha kai bi khol ga be ang te patien na lo hello pi ta to pha re ta cha ha ta wai ta di sa tem le ka thep lama lo len the na dinga chu advice di la kha hai pas kil na di la kha hai pas ji chu tu ne ka sei nom chi pam na cha te le kha ha sim so bo
ก็ที่นุ่มนี่เฮ้ตอนนี้ว่าหลังอีปียองเลยร้อยคนเนี่ยเลยข้าเกันเตยเลยข้าแค่สิมสะโจโลนั่นที่ไม่เจอเฮ้มิโลเลยngaตั้มซออินซุ่มเกันเตยตากูน่าหันเซลินโหไอ้เวทีก็เซนนุ่มนี่เฮ้ลำดีละงามัดสาวกูดึงลำดีอาคันโตกูดึงทิ้งเลยกุนชูน่ะคันโตกูดึงเฮ้ดึงละใจน่ะก็เซนุ่มจีพามิเตยเลยอีกปุ่มขัดดีวะเฮ้ก็ที่ยัยKuki koloni Aceh zau sin ki pumkhat na hi imadel diu ya ki pumkhat na chu imasang wa ibel chi diu khat le khat chu ikingai lu na wa iki pumkhat diu iki het team diu khosung ki pumkhat na su ke teitil ho thu hil ho chi nan diu ya ate chan ngai melang khosung ka ngai lu chi akase hi nam ki pumkhat na ding le khosung ki pumkhat na ding chu Mundanga na sopi cheng ho a ko na tuil hi jong le na la lo ding hi pathin le kabun heti a se hi damlata sopi sangen chen khom pi insa in lang apachum joy ti pathin chalo pi na chang hen lang Amen. na gen thei ni le na sopi gamlata chen lo ina na pui man lo ding na insa pan in lang pan pui Kaya yung tiya chitala katwe kachapa gari a hong accident na pathin zala kisukalo. Hitsi a chukoy ham hong long masapen ka insa ka lang Kuki Colonial acheng. Azana yung kilon pi ko ham ka neighborhood azinga ichapa chupa hinam tiya tao na human pi ko ham khosung mi te ka pin pi ho cha pachum pui ka tilo pi cha. Chen na po a ki unity ding dan jo o ma hecha. Karbi Anglong ngam sunga Manja Karbi Anglong sama iki unity na diu. Kuki hinawa nam khade hinawa iki unity din na diu hi. A concept hi Assam sunga hon bo he de chu. Munda nga ho chik na ila owa ki kentel na inay long na diwa ka hen se hi. Ka ngai lu ji a ka hen se hi. Nang ho chu ka chu pinen ka pin pinahin. Kuki colony a ka insa ka inlang. Mi insom gubwal chen kalwala ka gentay niya ay hu ding poimo anay o umpoy. Di hi Chisiya chutune ni kwa hi ipin pizza banga sungkhat ping banga Kuki colony hi ikingay lutiu ihasat igantay nawa iso pi mong bang singa ikigel diu hi ti hi kapona jia chikahin seido hin Karbi Anglong a cheng Kuki hi mitam zong hi po vinahi tom chai hi vinahi Ting le hilaya cheng ho jang mi tam hi po vin hi a zo khat to le mundanga dinga thudi chi ho dinga poison hi te chi si a chu muhilai muna iki khat na diwa chu khat le khat iki ngai lu tu wa khat le khat iki dop tu wa khat le khat iki he bol tu diwa hi ti dunia a chai na kan se ya hin mai cham sim dinga nei ko na wa ka dei pi pen chu Kuki colony Manja he gagawle ta sa pathin phathei bu changhen ti ai tun mai cham ka don ai nei diu hin ibonan ga ding ten na amen hallelujah kapating ta pakai namin kathangwo ve tun ni kwa eche Kuki colony Manja Karbi Anglong Assam mona cheng ho cheng house pule simang ho cheng lam kai na Khosung Maicham kan sim te zalo namin kathangwo ve na hi Bagai galatula ka hong len naw le dammo vai si tam tala ka hong len nawa ki ho sing jong ki veng bit thei talo midang banga pakai dammo vai si leng la jong ki hoi bit zolo nang ma umpi ne kachanova galatula ko na dammo hissi leng tam tala ko na nei hu do ba dunia mai cham sim te akom zalo namin kathang vo nai ichi khosung ka hong ki pai pu nawa khosung mi te ka cha ka naw te ho minu mi pa te ho pakai ka bol kilo ka chon kil na om lung se tai nang man ka chon sit naw hi nang man nei ngai dam divin hichi mai sam hen ngai dam na kai thu mu nai Krista nang man ati san zalen en sop tin divin ka ta ba nai Jole hisa khosung hi kipum khat ta la ki ngai lu to ta cheng khosung hi ding nang man kipum khat na lagaw ka lung sung bari kumpi divin na kuting ta ka hong kilan do binai Jole tunia hichi mai cham kan to do hi nang man eliza mai cham bangin san pi vin lang kapuluyo Abraham mai cham bangin san pi lang pakai nang man tunin ni khohen hichi mai cham kan se khom kan to do hi
Khosung patebo na ding le house pule khosung mi te cheng ho zo se patebo lagaw le ta sa ka chantin na divin na khutin ta nei san pi diwa hi chenga chu hu wa ka pakai je suprisa mina ka tu mo hey Amen.